Badwam so ne na ya fofida de na say Good Fridays edition nti ye bedi nkomo ne Bishop Bright adofo and ebetwetwe nkomo ye taane ne kasa wata manchechere wata kire kwampa no na dwuma a woya no no etine ne watena sei Bishop Machi ye da sese nanso ye to nsa frɛ wa waba you look good too. Thank you. Thank you. I say kwawu. Nti so hwe kire ha camera for obia hye kwawu. There. Omo ebekọ no ekọ ba another bus si anim ho no mo ayede ekọ. Nti ye free ha na ese ye to awom wo. That's fine. Ye kwawu. Ye kwaye adwuma no so bi wo ho. Na ye di nkomo. Ye nim se ye Christopher no. Christo ni wusoriye tere bia ye ka ne trasa. Obi kwa anim ade kro oda se kwasi ade etwa mu okuta menkrenso no kra no se ye de ade na wonim krofo ne kuta no so kuta bie yeni nkomo ena ye fiada se ya ye ka Kristo wuo no ede na wo se ba me ne menuan ma Kristo fotim de kan fast da menyankopon se wa ma afia betue na yemfa oviri kese yesu nchia omanfo ani ni pampehwe mu wiase nyina me sure se so ye Kristo ni number 1 samri mere wo se wani tumi gie se ntini se ye bible no de oje bible de Kristo ni nim se bara nyame bo wiase no obo Adam and Eve and odi wiase nyina hye wo mu nsa se na ete na kese onipa na di wiase so in a way if you permit me and I ja wa no onipa ya so de enti eno nyamanyama de ma nipa no otoma abronsam Genesis chapter 3 enti enipa onyankopon Adam bo onyankopon tamfo bronsam ajapade fi sabare ne kono so ka onyamimpo yi Adam and Eve efi di ntrom onam adifo ene nkofo so pese enipa ba ne nche bia anya yi na kese Adam bone no ama nipa ne nyamenti obaye kakraka emu abete entina kese ye hia oboafo a obeka ne nyankopon abom adifo no ba anya yi na Yesu bai entise de enim no ye wo no said the Bible the others Luke chapter 1 oye na dwuma nyina na samri Israel for afasa efe ni twoma afasa emre nyame yo free Israel no omo kakai enti omo kum dwan samri mu na Yesu da na wadi mi hu se oni nyame dwoma afasa na nkasa another wise no se pe dwan bi obayi ni pa boni akora enye odwan bi no mo Yesu no nkasa obaka ya Luke John 1:29 no mara Yesu ba no John kan se Yesu no Nyankopon dwa ma wi wiase bone kro enti mara mu di afase mu no ena Yesu se ena de meni padua yi ena mu die na me moja na munum na mo fanya menkae enti edu samri a na ye pese che Yesu na oba asase obewu yi no ne bone no ena pepa ni panyina bone Roman 5 che se Adam bone meni panyina ya de bonefo ena Yesu trenya meni panyina atrenefo enti edu samri a na ye de nyame ase akasa nya Yesu a anke aso ba yese obaka ya emra Yesu ba se nua no sokra no Luke 23 no o tie mo se o ne kra se Nyankopon sa no veil no emuteye sambre no before Jesus's birth no and in the death no nanka ho kwa asore a osofo pani ba ko pa ne ko krukmo ekodi ma ono ne nabusuafo ne oman no wo ye bone nso a ene moja obetwa nya sanketwa ne obre na ba ye ba Yesu wuo ni wu sore no wonyanyi Yesu di pe obaye Nyankopon ba odobo ne achew afa wu hia sa sofo na do be ko Nyankopon sofo betuma kyerɛkyerɛ de ba wo ye nyame ba me ye nyame ba nti wo so bɔ mpaya nyame beti se bia wo ye obai se the Bible mi ehunu na kase mani mema kra no edu ba bia na se de mema cha ma bi mara Yesu nyama no ba Yesu wo yinti ni wu sɔre yinti apagya obi a edu samre a ebu nkompo hwechia nye Yesu a nka me ne hwan ma wo mfi se ye Israel fo amamamufo Yesu nti ene ye nyina be nyame ma ti me Kristo ni samre a aseda bade Nyankopon say ye Yesu ampa honam fam wo yire wo kunu oboyfriend utumi nguma ne da o ma 20 ground to try and I say Yesu ba asase so na he Luke 23 a oba se nua so na se bi agimufu mu enu bi so e ka ne ho na mu di na tem asedwe ho wo no so obeka ya ye criminal fo omo adi bone pa na ebo asedwe according to Roman law Yesu kwa ede o me bone eno hefo bi bone nti ebia wo de wonka mata wo ka won so nyina e bone nti den ne ko
de do samri a na ye ka say yesu ame asebi e de aseda na de menyame e wo Easter number 1 na fe number 2 ne bi se ho say papa yi bone ko na ye ne nyame ntem aya kama enne ye ne nyame ntem ete sen ye bra ye bone say ne ye pa na say ye bone nyame apede so be ka ya Luke 22 mara yesu be wo no mako Israel 1 2 3 bi kakra na guest many na obom pa say e betumi akuruwa yi empire no yesu kuruwa ban de enti obewu ye na kese yesu be wiase no onyame apede no be ye enti me Kristo ne a edru Easter me bisa say am I doing God's will me no nyame apede mu ana me bo me ya me bra say ne me pe na say Easter dri nya fe na obetena say oh yesu awu ade me bo na ya che binti no fe na me ma me nwensan yemani ne ma me modwaman na me fili ma me twetwe musie bi na we nya bra ye de bo sa bra no not at all somebody no de de kan no why a bone a wo ye no ye de uko jail untumi ntua kada ana yesu ba na o se da bi me do wonti me tua kana ma somebody won san ko e bi mpeso da bi e ya seda ana e de manyankopon na fe ka say papa na wo be wi no ana so de na me ye ne o de bo afode ma ye afode be na me do bo ma mabusua me man ma sorry ne ya urade samre is a time a renewer a mere aforbo mere me de me mere ya den sane o kan be nipa me woni padua me de ya den ko yesu ade ne nipadua no be bo afode ma me de samre ya aforbo mere say ana so me de misika ya den me de nipadua ma nyankopon ana so me ne me pebia enti sabi so be winsa obi pema ye kokko ye nyina ye kofo ukọ onye bone but Easter mere nye didie no onom nko a ye o Ghana hai e wo bia da bia didi but e mere ye self evaluation afa onyame ni pantem no a na ate no yesu usori aka bomu dia me ne ntini pantem de sen samiri e wo se bisasa te se Ghana ne Africa amanyo sem ne enyamesom amani pa bi ene ni pantem nye o yo ba awafo onu kuntem te sen o twempran kra no mpran no montem te sen abusua mu de na ekoso ntinya sabi wi ne masse ne mo evaluation say yes you obey it's hard break your bread was what's not so now yes so by reflection that's right now where yesu kura de me boni a cheme Kristo kura hu me mobo na ba ne say na me cameraman yi otia me na so kakra bi a me na ya aka na wotwe mi that's right and I will say mama I am a cancer I hate religion and sloganism as you say oh me ka sorry me ko Easter me che kokko me che tuntum anu ya religion practicality ni say so obi ye me bone am de ache na na say eno ne de wo wakoma mu no enu mom ne wose ye fa ne serious enya kokko na enya utuntum abefura ena enya su abesu na so de da anim o su yesu o mo bo papa o su yesu say no obi osofo me ko preach mi bi aya na minim ne entra ya ni pefo sa yesu ye o mo bo da bi mara onye ngu yikro ka che Jerusalem for ma say munsumo no ma na say me yesu me yedua mo no ye de we ye me ya wo de ye we de na be ye nti ye nsuma yesu ana wo shata tuntum obi kasa e bone na fita be no nko anya enough woni ni pantem te say wo do nyame wo wi ase a wote no are you living your life and why you convincing scripture be use ye 2 Corinthians 5:15 Bible no say yesu wo mani panyina ma ye na ye te ase no ya ntrance ma ye ho bio ya trance ma yesu Kristo ni pa no say you don't have a life you must live Jesus' life Simon also be someone say me bra me boy I am a brabo ma pede na me ye ana me yesu apede e be say Bible no say yesu ewu asori nti no ye ntrance e ma onu yesu ti be say ho say ne wuri ye wote ase ma yesu ana wote ase ma hwan somebody ne samre nye sabe wo sa atade no nko a ana wo friend tuma no nko a eno nko anya you know are you living your life or you are living Jesus life because Christianity started with substitution me born na me ko wuo no na yesu yifiri ho na obegina ma me maji yesu ade a me ka ni wuso de a e so bisa mo se me bo me bra ma me bo yesu bra chese wo fie wura no a wote ho a waji obi sika rent so de dan ma no a wabu na fa so no enye hia ne se kwasi ara be fira fufuo na kwa asore de mo no nya no ne de hia no woni wo bu no samri ena se wo bu obi a wo se won fa che na wo betumi a wa restitution se sister me ka se ma wow me no die na me se won yo no man wow fa mo ne che me akwara no me ya na me se won magye no samri
This is the time to make things right. Oh yes, somebody na say things right. Now what say you na onye sabi say boya kraman. Somebody e ma say na ma ebre owi ansi debi obema bi a wo twempran somebody na so ka kire say e wora ankoi ma cheat on you from one chebe. Somebody born ka pebo ka born nti wo transfer them say wo su a wo ba me mama wan kasa wo ni nyame ntem te say because ne wore ye no wo bo brafa awura fide Yesu ayama oba wafo a wachiti ukunu sambri na o confess na ezo hu say na me wi afam bag na na say na wasam na say no e ma ye hu say ehu hia say wo beye sa abone ne kwa in the first place not at all na so ye ni penti be afom so wo ho that's right and they see Easter mbri mo say make an evaluation sober reflection me kwa brandofo e no hene kese ewu amame e de na metuma ya manyame that no for David say den be say nyame ne ye bebra wa yame enti somebody Yesu obotu e bone ka no den metuma ya ma no me ye Kristo ne anaso me bra no e say nyame ne onyam me bo me bra na sa me bo Yesu bra me de no pa sa Yesu be wi ase no on the onyame apede enko no be di akire somebody no say be say am I doing God's will nyame apede na me amen say ka Kristo so pa ene say onye Yesu di wi a wanam obetu bia so bi say nyame say sa no pe no ana nti no monyomo no asem bia me ara me ka no adi bi ara me ye wonderful enka sese mi bi sa se be ye Yesu fe na sa nyomo na ye to minimum say ye de adwuma na because eno na ye Christian Christo ni nyame so me ya fa na ni ani tell me who no because we don't on say be the scripture na me de adwuma 2 Corinthians for me etoso enum edunum no say Yesu uma obi a amaye ngaji Yesu di etiase no ya ntranse amaye hu bio so na owuma won nyina correct na wona wotiase no antena se ama won hu biom na emum wotena ase ma de owuye na wonyane ye no ma won no that's right okay wan transe ama hu bio no atranse ma ne owuma wona wonyane ma wono na se efri ne ye Kristo ewui e wo se ye nante ye kasa ye ne ye eni e bibia mpohye Kristo ani bonyam se ye ne asowo na wawu asori amaye no wonderful na enye se no apart from that no ni anamu bia wutuo de wuye bia no e wo bisenyame if you say on that kind of purchase Bible no kasa o Korinto for medike 18 chemaduo no se otoma boden wato sister wato brother enti ye nyame no nya wo ye nipaduam enti ye no enfance phone ye kura me mato de me pena me de ye o Kristo ni bia ate asese Yesu wo ni usore no ato enti woni obra o se obo Yesu bra enti anamo na wutu ebise nyame for example o oba na unya nware ya o peso ware ya ewade e ba me oba menche enye says flat o yes of mi krom wadwe ni sen adwuma ba na wo yo he na wo yo wa bra mo nyina major decisions no bisenya bi say Yesu be wi ase no odi nyame apede ba ye adwuma samri na so be sase de miri ye aye nyame apede anasa de nyame apede nso ye nasem what asem aho anasa nasem ye adwuma ndi Easter day for me it's one of the best seasons in my life na me to anope me sorry anadwo na me say urade anadwo wan na me say papa me dance yo me dance say mama afia to me urade mami hu yi me catch them say urade I don't want to be a preacher only me pese ma brabo kasa kire nipa hu me a me ne ye chese na bi if say Matthew 26 70 73 no 26 70 e mara Peter o kasa wonu Yesu no o say oboa o kasa se ono wata de kra de se ono enti me pese ma ye sofo kakaka no papa I want to know you that's my prayer yanko wo mo ehwe ye no so ena ya fofidanti no Kristo ni wusori ho nkomo ene eye Bishop Bright Adolfo chicho ho nkomo no ye sofo pon ya wada Peace Chapel International e wo Nyameche Junction e wo nkra ha se wono ne ene chicho enkomo na won so brepa wetima bawram 0302211701 0302211702 0302211703 won so wo betumi afre Christ ni wo no what ase ase anya bia no na ofa ne tira say Easter na dru wapam Easter ntade wapam wo made ene mo de akokọ bi abodan ho ana mabutu dabo bi ya anopai mu bebie na mo atwa ne mene eno nko an se de what ase ase e wosi edi Easter no
ana se te say ana se na so fodofo enkoma ye twetwe ato otire mu wahu ne say there is more to just wearing white. There is more to just going to church. There is more to say obegina waka say ene Easter. Obetimi afre na fe ye di enkomo. Sofo. Mama. Enkomo na ye di ne edepa because we hardly come across such messages. Yen hwe nti se obi Kristo wo yi nyina achi. Na so obi da so abo ne bra said obi nwuma na ofi so oh afi bia Yesu bewu. Enti me de so abewu afi de. Me nkoso a me ginam next year obesa bewu amame a. Sa nipa no na se ne nkwaje te sei. Well, ma wo refi se nkwaje de se ne onimu no. Bible no kasa ewo asomafo nyuma etidunsia. Eduasa ba ko se jewade Yesu Kristo de obaju no fie fo nkwa. Enti nkwaje de purely by grace. Adom odegi nam gidie so agye nkwa nyem nyuma obi ahwa no Ephesians 2:8 and 9. Enti de agye Yesu adidie owo nkwa. Na ma no nkwaje ya adom but reward se wasase isu de egina hunyuma so. Nkwaje ya adom but reward se betua wo kasa de onyuma te Galatians 6:7 onyame yesi na twetwe yoni paguo no obetwa. Enti wo ye Kristo ne na so okay agye me nkwa enti se bia wo begimi a agro we mu ewi ase wo ho ba kirew woni begu ase wo ye Kristo ni de but ewi ase we ho nto da enti mesre Kristo ni se Yesu agye wo nkwa de mo agye wo nkwa don't take God's grace for granted anya sa waso ba yesi enti wo ye wadwe se well mabo me bra se na me pebia enbu ase ene atete ene be se wasaso e ba sa wa brabo no ense nyame no nya na se we ma me kai se odudu nkwa kwampre kromu asore ba ko efro ne Beneza omodwom ba ko se onyuma be du achi o Kristo ni unyuma bedu echi Kristo ni. That's a good one. Na say asasi so enyuma no de ehia. Esan say no ne reward no ho ne behwe de reward e wasasi so. That's right. So we want you say well on say yankofo bi ya jeme nko ampa I won't doubt us abesi say eyadom eyachede. O say na Yesu ye no me ntumi nyime ho nkwa da. De maye bia ye fake aginyame. Na mama Yesu adi awie no. Na o say no say Ephesians 2:10 say waje onkwasa ye nyuma papa enti unyuma obaya sase so no na be kire se ukwo no ma onko anaso yes waje wonkwa keke enti no ano no wase waje wonkwa ye nyuma papa Ephesians 2:10 close bi ho very important okay now go ahead now Bible no a enkire ne nyina se Bible no kasa Colossians 3 wase ubedi di obenum di oye bia no fa hye nyame no onyam Galatians 1:24 Paul say minti wase nyame no onyam osofo Kristo ni asopeni asoroba wabrabo no ehye nyame no onyam anasa wunti ogu nyame no mase mame nkwa ahoma somra 0302211701 0302211702 ofrefo di nkan ma chen wadama wote benka udini baby akase free Enti unso betumi afre 0302211701 0302211702 0302211703 0302211704 na fe Yesu wusori Easter ho nkomo na edie woti ase sei efri na ekura brabo ne bekosei sei na wuhu no no Mr Nobody mache yeah mejo so ajishapa afem komete o kase free hen obo dumafe yenti o yo meda osofo afe ene nchechira elope odi be maye ofe ife na kopo abo ama yedu ife ene day ye Good Friday se bibi kuru eni wa wo bi wo ho a kiteno fe do Easter sa na fe obi ni bi wo fie kwa o ti mo fre no mamu nye duane no maticha amomo se fa de no eni obi misro sankofa yen fa bio ne ti mi boa ma anyokofo eba ye ntem eba ye bibia ekosuma ye na menchira Adom Afisem na menchira Ghana yeda se pa Mr Nobody yeda se wa free ofra for hofro ho do ba me mo ache wa kwa ba anyokofo no kwalo no de nyamia so for according church and dan ina amen yeda se pa se wonso watumi afre do odi wa me mo ache mo kwa ba odi ne be akase free 030221170124 betumi afre na afi yedi nkomo so for Mr Nobody atwema adwena si bibi so me ka ye susu ano na ye wa kura bi ase frɛ wa panemadi na me na na be do aduane
Sata na bronya na Easter nkwa na edimo. Ni atete froye ata na pampam ni de asikentem ni de asoawo. Wo ben nante bofu kwansiri be na de komo bifufro wa akura afoforo. Kire se yedi Easter. Ene ewen. Well, on say ewiase na se niam be sisa kakrakra. Me pa cho mesa ba ho. Ofrefo a ho be mo ache mo akwa ba de be akasa free. Mami, I'm not sure about because I free settlement here are providing, but me come the if me fi bon rate. Ayo. Oh, nese me kro mu ni no. Nese me kro mu ni no, me so me frɛ bra. U frɛ bra so ana wo ko bomre. Ayo. Mate. Star man kwata ma ko reference to break. Because you know, omu ni ma me ka che ne. Mate, yenti o, ene de na wo mai. Ene de kaka mo kan say so dey ofrefo wa ko kan senka afia swing and we gani afre family get together no be nya be so for churches manya je ho pa do e bia sa me dan ho yeda se pa yo yeda se ye jo so pa akon ma che ana e ba so ka se free he ba don ka je vitapare yenti o mo ni de itanu da be celebrate we na ke celebrate ye na ye de confanet room na me de celebrate it's a conspiracy theory but for what should I was go no ye was not conflict ye na no ye na that chance and so am a sister about food banana about food telan ye yen do ya ma yen tom ye ye na babu na but yen that to attend your potential has been lost. It woman should yen pay promotion on your double boy yen that to Africa but don't have it. Yada se akon se won so aboyram 2 p.m. asante mampon ma che 2 p.m. wada Roma low TV ni volume no ofiri frɛ nya na nyesa tie mi fa phone ni ni nkomo ma che na je so mi ni aba papa bi yenti o mate yakupon on shira mo fa ene akoye ise ide multimedia for mamini kan mamo happy Easter mini aba asemo me hu se de asem no kura men sha ase because Easter ya ye wo me ye besre ye 24 de bia me kasa asem no yi. Oh, 2 p.m. line no drop pay. Esi do match eh? Yeah, I know. O ka se free hen wadama. But I ka se free kuma se soko ban asore kwanta Bishop Dr. Jewa do the kwanta so pepe. Yenti o. Yesu ruo. Se yen mama ye prayer mama mufo. Se yen ya mama mufo yi. Se yen Yesu ruo a ka Yesu yen ka ho. It is a twemu afahye na Yesu kodi ya enam so ma unya sa we no o ka kire Yesu afo se woni sa afahye no kan se no mo ya ahoho baby it is a afahye no e ma Yesu mu se Yesu wo no Yesu amama mu fo no se kai da bia se na Yesu ne en ka hini no ho na no ni moja na apata ma Yesu ya ka hini bi Yesu abre na ya de ye ne ma basa sa abre wo se kai se na Yesu ye sebi na Yesu nti Yesu ya sebi echi Bishop Dr. Jewa edu anope se ya ma na hodin sonko pa yeda se edu ene de wode abreye efriye asante mantem sokoban ofrefo di hono mo memo achen afo temenka Mr. Afo Dunkwa Mr. Afo na Dunkwa boko de ya me cha kwa betwemo na me cho nka yo yenti o ya me cha kwa uye menua uye menua pa me politicians pa ya me star wa brewas ne urade amare so jari ire me nyina ankoso sa wai amen be se tu kwapo nyina kala jan fi chewo nyina yo yeda se pa na yedudu nkwa isu de na se me madunkwafo amini mo nyina no me mo happy Easter me da mo ase se mo je me mfie enkron odunkwa monten so me do mo pi afa yembra na ye ne bishop entwetwe ento aye nkomo so bishop ne ye wo se de na me kasa nka ne yakura se ye de sikanten wa na hwese amomo ne de asoa wo nante kwansiri pi na de akọ bonsi anwumere no mo so asoa werewere nkwan no mo de abrew baye ne esuro na so obi ne obi aduane on say na say superstition ye number 1 ena
as a modernization as a ni bue bebre nti as a don't care because I am of ran obi kura buy bone obi na Bitimi no. But then no say the back ro kese na ne ma we TV so a we buy for we say nti sa ne ma no e di hu kakra ba e di pam na say your system no nipa present as a obi adwe ne hu bi and for me no Easter en kabom anti abusua na ye bo no ene efie wo no ye say ni nipa ntem te sen ye nya doye onyame de Yesu be che nipa edu Easter ye papa as a matter of fact make it your lifestyle say obehu nipa mobo na say me ka ne bo no ma e before ekura ye mu on say we abuta tu kwan no asa broche ni obi ade ne hu bi na ene me yire ne me ba ye nko a e wi say be small village am say no na egura ngrofo trimo ye before o ma mi nua wo faba wo sewa ye entrance ni di na ye den da bi esuro bayi eno na ye problem en say basa no me ye Kristo ni bibi ntumi me so kai Bible Ephesians 1:19-21 Bible say wa ma Yesu so ache wiase tumi nyina Ephesians 1:19-21 Ephesians 2:6 say o ma Yesu so no wa ma ye ni nyina so esu bi the Kristo ni bia no you are far above principalities and powers Ephesians 2:6 enti bayi anyway that be na oni Nyankopon na mo ade na odwene bone de otie mu no o che de wo wiase nyama wo ya fa wona betumi ne yade asie na ya na to da better mekan projection na ye project no emwa me ye bibini me se menya tenkama me nua ye ntra faako na mpo so na obi kura ndi momo a ye ntopo no ya topo we preti ni se ne ye ko nti niema ekan bom se bibifo no yes ankofa enka echi nyeni very important na niema muso ayedin o se nka me meka me kunu ne me ma ka mu konko mienu so ye maame enipa so ode edien ya papa kakra betuma ye se den ya na o nye ne be bofo se me se me nua no mo e wa kura ase enro na mo se no me yire ba no amama me ne nti me so mpa kapre be ma wo mo e mo ko e no mo se mo no sika na nso nti me ba na me sande kakra ka na ye den ka se me di mo ha mo so di bi na ye den kitu bi no we so ye ntrance se adofo na ye gidi fo so ye nye papa Yesu Kristo kan se bi o Matthew 25 me yare ye ma me ko praise ma me nti Kristo soma ye odo emransem du no ensie wo mu no ye nipa ne nipa ntem te Yesu ne ho man de a samri ye nye papa ne nipa ntra iye obi aye bone ye jamenka onso nye obi bone enya sam obi safo ye obi hwe wa fa hin obi hu mi wala pass nyameche teacher international ye wala pass nyameche na me programs a bi akobia ese me ka ho asem e friend marital dynamics aware egu aware senior man temini doctor Charlotte Dro nyame adoma first May e program kase enti o kwa beka la pasa o fie beka la pasa nyameche joinship Chapel e ho na me ho anope yeso gidigidi kwesi adan so sa obi pese ofre wa pese ofre me 0244 235578 0244 235578 yeda sese ne yefre wa o Jesus and that's about so more frame then we are madawluma obena kan God and country baby a obi am pacho kwa sorry we na de kwa sorry today ye nyina ye kokwa ye kwa sorry ye ba na ye bedi mutu necessary very necessary na say Bishop Bright Michael Adofo eno wono na wo yeso fopon a woda Peace Chapel International ano La Paz Nyameche Junction enkran ha na ubehu no Kristo ni wo ne sorry ne so mfa so de enene yedi hu enkomo na kai se wuhia me a obefre me anoche wa ba adwo se wa na omanfo binum edi awoda omanfo bi edi awoda na awoda na wo mu edie no ene wo ba multimedia ha se ya ye newsroom ye head of news and current affairs ye senior editor chief editor Christian Amuadu Ohene ye charity afre no AC Ohene ene ya akra birthday akra ye mu awoda pasonko ye dododo enya wo anke mu bi enim bebi aye nenam wo ye news we no afre me kai no anopɔ frɛ mo se he kasa we ada be ka bi metiwuti na be sere ampa won cheche no won tene na de adu bebi aye due esi Ohene ye de wase papa Nyankopɔn hira na ɔmfa mfie ni bebre enka ho ema sanso na yankase correspondent Lord Tewia ene ye ne yere birthday Sarah Tewia or operations manager de ma Ericus Logistics ewo Elubo ene maame Sarah Tewia ura ene uma no obi ase o ma woda pa shonko na ya na omo nso edi ombeda ahodo bi wono mo a ye bo emo na yenhwe wo mo a wodi wa woda ne bi ema